Aujourd'hui, du côté de la présidence, se déroule le premier forum de la santé au travail, ouvert à tous les chefs d'entreprise, chefs de services administratifs, des responsables des ressources humaines du secteur privé et public. Il a pour objectif d'éclairer sur les démarches de santé au travail à la lumière de travaux innovants. Des ateliers ainsi que des stands d'information ont été mis à la disposition des participants. Pour l'occasion, ITFM a eu le plaisir d'interviewer Pauline Niva, responsable de la communication au ministère de la Santé, en Rio Tahiti. Oia i te hawheruri whaahur aia i tatato maurawai ohipa, no roto hoara i te mau wahairawai ohipa e ere i tate hau. Whaawheruri aia tato e te imir ai te te mau reini, te te mau wha, no te hamait eid a, i te orar a o te whia rawai ohipa, i ni ai ta rato mau wahai rawai a ohipa. Oia hoia, te tumu prau o te tape ahia mai, te proia no te oa i roto i ta oe wahai rawai a ohipa. Te whaia o te ienei whaanahor a, matutur a, i te mana ono te imir ai te te maurawea, ia oa, ta tato maurawai ohipa, ini e shoi tarato rawai a ohipa. Te mea e te tauhiara no te mea te ienei tapura ohipa, e amohia oia e te pia whatere no te ea, te pia whatere no te rawai a, no te maurawai a ohipa warau, te mau whatere a hau, pia ohipa no te whenua nei, i roto i te ienei tapura ohipa. Te wha, oia i te tāua, i nei o tāua nei, e mea rahe to tāua nun ata o te iru ohia i te mai. Te mai anei no te puri mai, te parau anei no te omahatiota, te parau anei no te puipuir a i te awa, i no te mea iarawen a me tāua i te teimo numera, i roto i ta tāua nei whareturu uta a, ahuru maono i ni ei te hanere o te rahira a o te whea, i roto pa i te tauroa o te mai, te tumu rahi tō rātou mai, oia hoia, te parau ia no te mai puria, te parau no te omahatiota, te parau no te mai mawhatu, te mai mahaha, e o i te paurua tāua i te ia nemo mai, wa ta amuhi a rato i ni esho i tō tātou te aur a i tō tātou nei orar a. Oia i te puipuira i te awa, te amurahir a i te maa, te prehu noar a tāua. I roto i te ia nei whanahor a, e hawhawhahia te parau no te whahautir a i te tino, te parau no te whaatangotanur a i tātou motam ar a, e te parau atoa no te tauturur a ia oe, mai te mea te veira ta oe opuar a, i te whaear a oe, i te puipui, i te awa. Aurera te parau toa no te inur a i te awa. Te rapa e te tei mau tumu e awhaera i a tato, e ta tato maurawe ohipa hoara, i roto i te whiwhi no te mai. No rira ia mātou, te pia whaatere no te ea, te whaatere a hau no tō tātou nei whenua, tō tātou nei pritinini o te hau whenua, i paturu mai te ea i te ienei tapura ohipa, no te tauturura i te maurawe ohipa, i roto i te mau pia ohipa, e ere i ta te hau, e i roto toa i te mau pia ohipa, na te hau. Te paroi hopo ea i ta tātou maurawe ohipa, e te mea nen he parohia ua papo ia mātou i te ienei mahana, te vene, te ienei mau whaanahor a, i roto i te tei mau taiete, ta tātou e vene i te whenua nei. O i te mātou e, i roto toa i te mau oire, te rawehia nei, te tei mau wharerer a o te maurawe ohipa. Te rara, mai te mea nā tātou e nenhe e hamai te e whaahau atu, nā rotopa ia i te whaahior anoa te ia, whaahior amai ta tātou maurawe ohipa, e nenhe tātou nā roto i te mau tapura ohipa ta tātou i te mau mahana atoa, e rave, e paruru, e pāia tātou, i ore tātou i arohia, i te ienei mau mai te mai puriane, te mai omahatiotane, te mau mai mawhatu e te mau mai, i roto i tō tātou te mariri ai mahaha, o te nenhe tupu mai nā roto i te puipui a i te awa.